Nshuti bakunzi bacu reka mbifurize kugira igitondo cyiza cya tariki ya 29 ukwezi kwa 11 2025 birumvikana ko turagana ku musozo w'ukwezi kwa 11 nako twinjira mu kwezi kwa 12 rero tunasoza umwaka wa 2025 ari nako twinjira muri 2026 mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ibintu ntabwo byifashe neza by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo imirwano irakomeje cyane hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta. Nk'ubu amakuru aravuga yuko abasore ba General Sultan Makenga ndetse nawe ubwe General Sultan Makenga uyoboye uyu mutwe wa 23 mu rwego rwa gisirikare bose bimanukiye bafite gahunda yo kubohora vuba na bwangu mu buryo bwihuse cyane uyu mujyi wa Uvira. Biravuga yuko bamaze guhindura strategy, bamaze guhindura uburyo bw'imirwanire, barashaka gufata mu buryo bwihuse bitarenze iki cyumweru tugiye gutangira uyu mujyi wa Uvira nkuko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Muri rusange amakuru akavuga ko bamaze gucamo kabiri Mwenga ndetse na Kamituga, bakaba bamaze kandi kotetera hamwe n'ibifaru byabo, bakaba babafashe n'ibifaru by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Byinshi cyane kuri operation yafatiwemo cyangwa se yatumye bacamo kabiri Mwenga ndetse na Kamituga, byose turagira tubigaruka. No operation yari yobowe na General Sultan Makenga ubwe n'abandi basirikare bakuru bakomeye cyane muri gahunda yo gufata uyu mujyi wa Uvira. Ni byinshi cyane bivuga kuri operation, turaza kugira tubigarukaho turebera hamwe muri rusange n'ibindi bikomeza kugenda bivugwa. Turaza kugaruka tunarebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa muri teritwari ya Walikale, aho bivuga yuko M23 nawe ikomeje kwa advancing, ikomeje kujya mbere, aho ikomeje gutatanya abarwanyi b'ihuriro ry'ingabo za leta barimo FDLR, barimo FARDC, barimo ingabo z'u Burundi ndetse n'abacanshuro ndetse n'abazarende muri rusange uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Byinshi cyane bikomeje kugenda biba ku mirongo y'urugamba, turaza kugira tubigarukaho byose muri rusange muri burasirazuba bw'iki gihugu. Ndaza kandi no kubabwira yuko iyi M23 na FARDC baraye mu mirwano ikomeye cyane ahitwa muri Nyabiondo. Ahangaha rero intare za Sarambwe bivuga yuko za kubisa hababaza cyane ingabo z'ihuriro rya leta muri rusange uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ni ingabo rero zazishyigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo, bivuga ko zo mutwe wa PSRS barwanye rwose muri iri joro mu buryo bukomeye cyane, aho rero muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru biko bivugwa yuko M23 yakomeje kugenzura aka gace nkuko n'ubundi ari maze iminsi ikagenzura muri rusange. Hanyuma turaza no kugaruka ku itangazo ry'igihugu cy'u Burundi, itangazo rikomeye cyane ryasohoye n'utwa Brigadier General Gaspard Baratuza avuga ku birego bakomeje gushinjwa byo gukora genocide abanyamurenge ndetse n'ibindi byo kubabuza nyine ubwisanzwe n'urujya n'uruza. Akaba rero iki gisirikare cy'ubundi cyemeza ko nta musirikare wacyo uri minimnembwe, ariko na makuru abantu basetse cyane bitewe nuko mu minsi yashize yagiye nawe abyigarukiraho cyangwa se bitangaza amenya yuko abarundi bakomeje kurwana muri kiriya gice ndetse bagiye bafunga inzira zitandukanye ngo hagamije ko umwanzi atakomeza kujya mbere. Hanyuma rero uku kongera kwisubiraho nibyo rero byatumye rero mu by'ukuri abantu benshi bakomeza kwibaza. Turagaruka kuri itangazo rero mu by'ukuri muri rusange turebera hamwe byinshi cyane byakomeje kugenda bivugwa. Uwitwa General Foka Mike uyu yaje kuraswa mu kibuno n'abarwanyi ba M23. Amakuru aravuga yuko arembye ndetse isa n'isaha ashobora kuza kuba yakwishiramo umwuka cyangwa se yakwitaba Imana muri rusange nkuko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hamwe n'andi makuru ikaze rero ikaze kuri Noran TV, mukomeze muri banditse ijambo subscribe mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro byacu bijye bitabagera. Muri comment section turaza gushyiramo nimero yacu, dufite urubuga rwa WhatsApp twafunguye, nawe watwandikira tukagushyiramo kugira ngo tuye tubasha guhana amakuru y'ibikomeje kugenda biba mu Rwanda cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Twihuse reka tuhere kuri operation. Mabwire ko amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo za FC23 zamaze gusa n'izicamo kabiri imijyi ya Mwenga ndetse na Kamituga nyuma yo kwigarurira agace kari hagati yayo nkuko amakuru abishimangira. Amakuru rero atugeraho yemeza ko kuri wa gatanu zimwe mu ngabo za AFC M23 zageze mu gace ka Kashaka, agace kari rwagati ya Mwenga ndetse na Kamituga. Abazi neza aka gace kandi basobanura nk'agace kitegeye cyane Mwenga centre, ku buryo rero ukarimo bitakugora rero kujya muri uriya mujyi cyangwa se mu yindi mijyi mito ya Kamituga ndetse na Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Amasoko yacu rero yavuganye na bamwe mu baturage muri kariya gace kandi asobanura ko kuba AFC M23 yakwinjira muri Mwenga biyisaba gusa kwambuka umugezi wa Gashaka,
agace rero gasanzwe ari amasangano yerekeza mu duce dutandukanye, dore ko rero karimo inzira y'amatungo yerekeza Ikitutu ndetse n'indi ijya Ikamituga. Amakuru kandi asobanura ko aho ingabo za FC23 zageze kuri wa gatanu na Mwenga hacamo agace ka Kabogoza ndetse n'umugezi ukagabanya na Mwenga centre witwa Elila. Urenze rero uyu mugezi kandi nibwo ushobora kugwa mu nzira igana Kamituga ndetse na Kitutu. Hanyuma rero muri make bivugwa ko FC23 yafashe ahantu h'ingenzi cyane, dore ko rero hari akari agace kanaherereyemo umusozi witwa Kigogo uri hejuru rero ashobora kurasa umujyi wa Mwenga mu gihe rero waba ukoresheje imbunda z'imisada. Usibye kuba rero ingabo za M23 zigenzura agace ka Kashaka, andi makuru avuga ko ikindi gice cy'izi ngabo cyamaze kugera muri centre ya Karambe iri mu birometero bigera kuri 5 turutse majyaruguru ya Mwenga. Bivuga ko iki gice cy'izi ngabo za M23 kiyobowe na Major Wiringoma ubusanzwe ari n'umuvugizi w'ingabo za M23 nk'uko amakuru akomeza kugira bishimangira. FC23 rero ikomeje kugera amajanja uriya mujyi mu gihe irimo ingabo ziganjemo iz'abarundi ndetse n'ibifaru byazo, nibo bakomeje kurinda imijyi itandukanye, birinda ko M23 yakomeza kwa advancinga kugira ngo itaza gufata biriya bice, dore ko ubwo bwamaze kuba bwinshi yaba mu gisirikare cy'u Burundi witwa General Prime Niyongabo bivuga ko atakiri kumvikana President Evariste Ndayishimiye bitewe n'impamvu ubona ko nta mpamvu ifatika bari kurwanira muri burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byamaze gucamo igikuba ndetse bicamo icyo nakwita kudahuza cyangwa se kutavuga rumwe hagati y'abayobozi bakuru mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, kuko bose ntago bumva impamvu President Neva yohereje abarwanyi mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba rero Kashaka rero yafashwe ziriya ngabo rero zahise rero zijya mu ihurizo zirikomeye cyane, kuko kuba zava Mwenga zihungira Kamituga ari ikibazo gikomeye cyane, kuko urumva bamaze gucamo kabiri kariya gace. Kuba rero inyeshyamba za FC23 ziri muri kariya gace kandi biziha ububasha bwo kuba rero zakwinjira mu tundi duce twa Kamituga, Kokorokero, Fizi, Kirembwe, Rulimbi, Byongo ndetse na Kitutu nta nkomyi nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Uretse rero muri kariya gace indi mirwano irakomeje cyane mu bice bitandukanye, cyane cyane wegera hariya za Uvira, aho bivuga yuko ibifaru by'ingabo z'u Burundi bikomeje kugenda byigarurirwa n'umujyi n'umutwe wa M23, ndetse bikavuga ko hari abasirikare bakomeye cyane harimo nabo n'abakapiteni bamaze gufatwa bugwate n'abarwanyi ba M23 mbere yuko abandi baza kuyabangira ingata barihuka bahunga rero uyu muriro bakomeze gucanwaho n'aba barwanyi ba M23 rero bahungu ba General Sultan Makenga. Intego bafite nuko bagomba kubohora umujyi vuba na bwangu wa Uvira, hanyuma byana ngombwa bakinja mu gihugu cy'u Burundi bakajya kubaza impamvu Neva yabashoje intambara kandi mu by'ukuri atagakwiye kuba yivanga mu bibazo by'abanyekongo. Mu minsi yashize rwose witwa General Sultan Makenga bivuze ati tuzagerayo tugere Bujumbura twibarize uyu muyobozi w'u Burundi President Neva impamvu yaje kurwanya n'abanyekongo. Hagatonga wari inyeshyamba za FC23 n'ingabo za Kongo FARDC zishyigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo zo mutwe wa PSRS baraye barwanyije ryose rishyira uyu munsi kwa gatandatu tariki 28 Nyabuyondo muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye rero zaho avuga ko mirwano yatangiye mu gitondo ubwo ingabo za leta zagabaga ibitero ku birindiro by'inyeshyamba za FC23 Ikinyumba mu birometero 10 uvuye i Nyabuyondo ku muhanda wa Nyabuyondo Mutongo ndetse na Pinga. Aya makuru agera rero kuri kimwe mu bitangazamakuru cyandikira imbere mu gihugu cya Kongo, nako dukesha inkuru avuga ko ingabo za leta na Wazalendo zasunitse inyeshyamba za FC23 zisubira i Nyabuyondo, ahumvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye cyane zoroheje kugeza mu masaha akuze cyane y'ijoro, nk'uko na bamwe mu baturage twagiye tuganira bakomeje kugenda babidushimangira. Bivugwa ko imirwano kandi yatumye abaturage benshi cyane bava mu ngo zabo bahungira ku bitaro bikuru bya Nyabuyondo. Impande zarwanaga kandi zigabanyije umujyi nyuma y'imirwano ikaze mu ijoro ryo kwa gatano. Bivuga ko ibintu bitarasubira mu buryo muri Nyabuyondo, kandi amakuru ahava avuga ko bishobora guhinduka umwanya uwo ari wo wose, nk'uko amakuru akomeze kujya bisimangira. Imibare y'abapfiriye muri mirwano iramenyekana kugeza magingo ngaya, gusa abaturage twabashe kugenda tuganira nabo batubwira ko abapfuye cyane bo ku ruhande rw'ingabo za leta ari bo benshi, ndetse ngo n'imirambo ikomeje kugenda inyanyagira cyangwa se ikwirakwira muri bice bitandukanye. Indi nkuru yagarutsweho kenshi cyane ku munsi w'ejo n'uwitwa General Foka Mike, uyu ararembye cyane nyuma yo kuraswa mu kibuno na M23. Amakuru atugeraho yemeza ko uyu muzarendo uzwi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Warungu witwa Albert Kahasha
uzwi cyane nka General Foka Mike yararashwe n'ingabo za M23 mirwano itari yoroshye cyane muri operation yari iteye ubwoba muri Kirungutwe twanayigarutseho gatoya kuri ubu rero akaba arembye cyane. Amakuru aturuka ku rubuga rw'imirwano avuga ko General Foka Mike arembye nyuma yo kuraswa mu kibuno ndetse no mu mbavu. Foka Mike akaba yaravuze ko agomba rero kurira Noheli mu mujyi wa Bukavu amaze kwirukana M23 mu bice byose yagiye yigarurira nk'uko yagiye bigarukaho. We n'ingabo ze rero barazamutse bari kumwe n'ihuriro ry'ingabo za FARDC rigizwe n'ingabo z'u Burundi FDNB, Wazalendo, FDLR n'abandi bagombaga rero gutangira M23 ngo itinjira Mwenga, Shabunda no mu bindi bice. Mu mirwano rero yabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu n'amanywa hafi y'igihe kinini cyane kingana n'icyumweru, byarangiye M23 ibakubise bose inshuro irabirukankana, hanyuma rero uyu aza kuraswa, ndetse bikaba byaragaragaye ko M23 yagiye rero irasa abafite amapeta akomeye cyane muri ibi bari mu gikundi itababariye abato bahitamo rero kwiruka kugeza naho rero ubu umujyi wa Mwenga na Kamituga rero byugarije gukomeye cyane na M23 ndetse bamaze gucibwamo kabiri nk'uko nagiye mbivuga. Inkuru iraswa rero rya General Foka Mike ikaba yatumye Bazalendo bo muri Warungu Mwenga bari kwebangira rwose ingata bahunga berekeza mu mujyi wa Kamituga no mu mashyamba atandukanye kubera umuriro bakomeje gucanwaho na M23 muri Kirungutwe. General Foka Mike akaba yarahoze mu gisirikare cya RDC, yabaye kandi umudepite ku rwego rw'igihugu rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse akaba yarashinze umutwe wa Maimai Mudondo muri Warungu nk'uko rwose bikomeza kugenda bigarukaho muri rusange. Reka tunagaruka kuri itangazo ryashyizwe ahagaragara n'igihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo. Igisirikare cy'u Burundi cyemeza ko nta musirikare wacyo uri iminembwe. Kuri wa kane tariki 27 Ugushyingo igisirikare cy'u Burundi FDNB cyasohoye itangazo gisobanura aho gihagaze ku kibazo cy'ibibera iminembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho gihakana kivuye inyuma ibirego bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ko cyashyize mu bwigunge abaturage b'abasivili b'abanyamurenge. Mu itangazo ryabwo ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwemeza ko muri iki gihe nta basirikare ba FDNB bari mu gace ka Minembwe. Iki gisirikare kivuga ko gishaka gusubiza amagambo n'ibitekerezo bitandukanye binenga imikorere yacyo muri Kivu y'Amajyepfo, aho imitwe y'ingabo z'u Burundi igira uruhare mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Hagatonga mbabwire ko muri gihe FDNB ihakana ko ifite ingabo muri Minembwe, yanatunze urutoki ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo Red Tabara, FNL, Nzabamema, Twirwaneho, AFC, M23 n'indi ishinja kwigarurira Minembwe ndetse no gufata bugwate abaturage b'abasivili muri kariya gace. Nk'uko rero igisirikare cy'u Burundi kibitangaza ngo iyo mitwe ikoresha abasivili nk'ingabo zo kwikingira mu gihe cyo kugaba ibitero ku birindiro bya FARDC cyangwa se n'ingabo zayo ubwayo zirere muri ako karere. FDNB izera ko abasivili bafashwe bugwate badatinyuka no gutangaza ibyo bikorwa kubera gutinya kwicwa bunyamaswa nk'uko igenda ibivuga. Igisirikare cy'u Burundi cyakomoje ku mashusho yashyizwe ahagaragara na Rafiki Bora TV agaragaramo Maître Maniragaba nk'umuyobozi w'ishuri Iminembwe nk'uko itangazo rya FDNB bivuga. Aya mashusho yerekana bihagije ko ihuriro ryavuzwe haruguru ribana n'abaturage b'abasivili kandi rikerekana ubufatanye bwa hafi hagati y'umuntu wafashe amashusho n'abarwanye bafatwa amashusho nta bwoba. Igisirikare cy'u Burundi cyanzuye ko nta tandukaniro riri hagati y'abasivili ndetse n'aba barwanyi. Hanyuma imisozi miremire ya Kivu y'Amajyaruguru ikomeje kuba rero kamwe mu turere turangwamo intambara mu burasirazuba bwa RDC, ikaba irangwamo rero imitwe myinshi cyane itwaje intwaro. Hakaba kandi hakomeje no kugaragara umwuka mubi hagati y'abaturage. Ni muri urwo rwego rero bigoye cyane cyane ko indorerezi zigenzura mu bwigenge amakuru aturuka muri kariya gace avugwa n'impande zitandukanye. Rero akaba ari impamvu iki gisirikare cy'u Burundi rwose cyagize gucya gifata ikaramu cyandika itangazo rikomeye cyane rinyomoza amakuru yose akomeje kugenda avuga yuko gikomeje gukora ibikorwa byo guhotera abaturage, byo kwica, byo gusahura, byo gufata abagore ku ngufu, ikindi byo kwicisha abaturage inzara bababuza kujya ku masoko, kujya gukora ibikorwa byabo bisanzwe bitandukanye by'ubucuruzi ndetse no guhahira imiryango yabo. Bagiye kenshi bagaragaza ko abana ntibakibasha kubona imiti, ababyeyi babyarira mu ngo zabo, hanyuma ibiciro ku masoko byaragiye byongera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma reka tugaruke kuri operation cyangwa se ku bintu bikomeje kugenda bivugwa ku kutumvikana hagati y'igisirikare ndetse na President Neva mu gihugu cy'u Burundi. Kuva intambara yatangira muri 2022 gutyo muri Republika Demokarasi ya Kongo, bivugwa ko mu buryo bw'ibanga
Perezida Neva yaje gutega indege ajya muri Kinshasa mu gihugu cya Congo agirana amasezerano ya rwihishwa na Perezida Felix Tshisekedi agamije ko agomba koherezayo ingabo. Kugeza magingo anga bivuga yuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zirenga ibihumbi 10 zose zibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba mwibuka neza ubwo mama makumyabiri na gatatu yafataga umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu, cyane cyane bivuga ko ingabo z'Uburundi zabaga muri Kivu y'Amajyaruguru. Bakimara rero gufata umujyi wa Goma, bivuga ko ingabo z'Uburundi zaje guta ibikoresho zari zisanzwe zacungaga zifatanyije na FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR. Hanyuma baza guhungira za Bukavu, ariko nabwo mama makumyabiri na gatatu za kubasangayo bakomeza bahungira za Uvira. Icyo gihe ariko bivuga ko ari abasirikare benshi cyane bapfuye, benshi batagira umubare, batagira ingano. Ibi rero byababaje imiryango y'aba basirikare mu gihugu cy'u Burundi, ndetse biza gutuma n'umwuka mubi utangira gututumba mu gisirikare cy'u Burundi, hibazwa impamvu abasirikare boherezwa n'impamvu nyukuri bajya kurwana intambara. Atese ko wenda ari amasezerano y'ibanga yagizwemo uruhare na Perezida Neva ndetse na Felix Tshisekedi, amafaranga ubundi bakabe bahabwa koko barayahabwa se? Niba bayahabwa agera mu miryango yabo? Ayo mafaranga rero bivuga yuko atigeze abageraho, ndetse n'abaherutse kuyishyuza bahawe igihano cyo kuzenguruka igihugu cy'u Burundi n'amaguru. Ibi rero byakuriye umwuka mubi, ndetse binavuga ko nubwo bwose General Prime Niyongabo agira gutya akaza muri Kongo, ntabwo nawe arimo arahuza neza na Perezida Neva, aho binavuga ko isaha n'isaha bishobora kubyara ikibazo gikomeye cyane, ndetse umwuka ukaza kuvamo ikintu kitari cyiza. Umwuka ari mubi rero mu mujyi wa Bujumbura, Gitega yose, aho na Perezida Neva nawe yatangiye kwikanga ko ashobora kuba yakorerwa kudeta n'abasirikare bakuru batigeze bumvikana kuri ingingo yo kuba yakohereza abasirikare muri Kongo. Kandi ikindi bivuga yuko bijyanye n'amasezerano uburyo yashyizweho umukono, Neva yagize ubwoba bwo kuba yakongera gusaba ingabo z'igihugu cy'u Burundi kongera gusubira mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se zikava muri mirwano, aho byagaragara ko byaba ari nk'icyasha ku gihugu cy'ubundi, koko baba bagaragara nk'abantu batsinzwe urugamba. Ni ihurizo rero rikomeye cyane, ndetse binavuga ko mama makumyabiri na gatatu yagiye mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura igirana ibiganiro na Perezida Neva bigamije kurebera hamwe uko yakura ingabo ze muri Kongo, kuko nta mpamvu ifatika arimo Rwanda muri burasirazuba bwa Kongo. Ariko Neva avuna ibiti mu matwi, ntiyumva ubusabe bwa mama makumyabiri na gatatu, akomeza kurekeriza ingabo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Neva rero yagiye ahabwa warning kenshi cyane na General Sultan Makenga n'abayobozi ba mama makumyabiri na gatatu mu buryo butandukanye, ariko ntabwo yigeze abyumva cyangwa se ngo abikurikize. Mwibuka ko Neva mu minsi yashize yavuze ko yifuza kuba yaba umuhuza hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Binavuga ko ku itariki ya 4 Perezida Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi bashobora kuzagirira uruzinduko Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu ruzinduko rukomeye cyane, ndetse aho bivuga ko hazashyirwa n'umukono ku masezerano ya nyuma azatangira kugenda ashyirwa mu bikorwa gake gake kugeza ubwo amakimbirane hagati y'ibihugu byombi azarangira. Bivuga ko muri aya masezerano harimo ikijyanye no gusenya burundu umutwe wa FDLR, ndetse Leta ya Kongo imaze gusohora itangazo rikomeye cyane risaba ababarwanyi ko batangira kurambika intwaro hasi bakishyikiriza Leta cyangwa se ingabo ziri kubungabunga amahoro muri Kongo za MONUSCO. Ariko nabo baze gusohora itangazo bavuga yuko batazigera bashyira intwaro hasi, batazigera bareka kurwana kugeza igihe Leta ya Kigali izemerera ibiganiro nk'uko biri kugenda hagati ya mama makumyabiri na gatatu ndetse na Leta ya Kongo, ibiganiro biri kubera Doha muri Qatar. Ikindi rero u Rwanda rwavuze ko mu gihe bazaba bamaze gusenya burundu uyu mutwe wa FDLR, u Rwanda narwo ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi rwafashe cyangwa se rwashyize ku mipaka yarwo hariya mu ntara y'Uburengerazuba. Ubwo birumvikana harimo hariya za Rusizi, za Rubavu n'ahandi hose hatandukanye. Ni igice cyose gikora ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amasezerano ya Doha rero muri Qatar yo ari guhuza Leta ya Kongo ndetse na mama makumyabiri na gatatu yamaze gushyirwaho umukono, ariko harimo amahame shingiro agera ku 8. Buri hamwe ryose rigomba kugenda riganirwaho kugeza ubwo imirwano izahagarara, agahenge kakubahirizwa. Muri amasezerano harimo ko utangira kugomba kubahirizwa agahenge, ariko akagahenge ntabwo kigeze koherezwa. Bivuga ko mama makumyabiri na gatatu yagiye bigarukaho kenshi cyane bice mu matangazo yagiye ishyira hanze y'aba Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa mama makumyabiri na gatatu mu bya politike, agaragaza ko ihuriro ry'ingabo za Leta ryo rikomeza kugenda ribagabaho ibitero nabo bakaza kwirwanaho. Ati twebwe rero rwose ntabwo badukubita umusaya umwe ngo duhindukire ngo bakubite n'undi musaya. Ati mu gihe baturashe natwe dufite ibikoresho bihagije, dufite strategy, dufite uburyo bw'imirwanire, natwe no gufata ibikoresho byacu natwe tukabarasaho. Hanyuma ikindi, ubwo General Sultan Makenga
yinizaga abasirikare bashya muri uyu mutwe wa M23, yavuze ko mu gihe leta ya Kongo itakubahiriza ibisabwa cyangwa se ibisabwa muri biganiro biri kubera i Doha muri Qatar, bazakomeza kurwanira kugeza igihe bazafatira umujyi wa Kinshasa, mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakawubohora, bagakuraho ubutegetsi, bagashyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Faci cyangwa se Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Indi ngingo yagarutsweho cyane muri iki cyumweru gishize ni ingingo yerekeye ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yasabaga ko iki kibuga cyafungurwa kugira ngo byorohereze ibikorwa by'ubutabazi bikomeje kuba muri kariya gace, kuko bivuga ko abaturage bakeneye ubutabazi bwihutirwa, ndetse bivuga ko hari miliyoni zigera kuri miliyari 1 y'amadolari y'Amerika yamaze gukusanywa agomba kuzifashishwa muri ibikorwa by'ubutabazi. Ariko ihurizo rikomeye rigasigara, ninde uzafungura iki kibuga cy'indege? Ni igihugu cy'Ubufaransa? Ese ni leta ya Kongo? Ese ni M23? M23 byashoboka ko kubera yuko niyo igenzura kino kibuga, ariko se izagifungura nkande mu gihe iyo ngingo itari kuganirwaho mu biganiro biri kubera i Doha mu gihugu cya Qatar? Yo rero nabigarutse ati ibyo bati gufungura ikibuga cy'indege n'ibintu bishoboka cyane, ariko mu gihe cyose byamaze kuganirwaho ndetse bikareba n'ingaruka bishobora kuba bizagira ingaruka nziza cyangwa se ingaruka mbi kuri M23 isanzwe igenzura kino gice cyo muri Kivu y'Amajyaruguru rero kirimo n'umujyi wa Goma. Ikibuga cy'indege rero gikomeje guteza ibibazo, na leta y'u Rwanda yagize ikibivugaho. Ngira ngo n'umunsi w'ejo bundi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'ibitangazamakuru imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga muri Village Urugwiro, yabigarutseho avuga ko gufungura ikibuga cy'indege byakwiye kuba bikorwa, ariko atari Ubufaransa buzaza kugifungura. Avuga ko rero mu by'ukuri bagomba kubanza no kuganira n'iyo M23 isanzwe igenzura kino kibuga cy'indege. Ariko se kizafungwa gute mu gihe kirere n'uburyo cy'uburasirazuba bwa Kongo gifunze? Icyo ni kimwe mu bibazo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomezaga kugenda yibaza. Ikindi rero yagarutse ku bijyanye n'ibihugu by'i Burayi bikomeza kugenda bisigiriza cyangwa se binoshaho gato byongorera bitavuga cyane kuri FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba ubusanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, wagiye unahungabanya umutekano w'u Rwanda igihugu igihe cyinshi cyane, aho wagiye ugaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda mu bitandukanye. Avuga yuko siko bimeze iyo bavuga kuri M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Ati iyo bavuga kuri M23 n'u Rwanda baravuga cyane, bakavuga ati icyo gihugu gifasha M23, ati nyamara ati mu by'ukuri ati amabuye ya Kongo, aya mabuye y'agaciro, atari kuri ibyo ushobora gusanga u Rwanda n'amabuye y'agaciro ruvana muri Kongo ati kurusha ibyo bihugu. Ati se ari amabuye y'agaciro za zahabu n'ibiki byose bicuruzwa Antwerp mu gihugu cy'Ubirigi, n'u Rwanda ruyashyira kuri iryo soko? By'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomezaga kugenda agarukaho mu kiganiro abanyamakuru imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyamakuru mpuzamahanga. Munyemerere cyane mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, turasubira mu yandi makuru masaha.